wewe kukomeza undaba wibaza ko nta n'umugore mugenzi wawe kandi wewe wa mugore nakucemanze wigize umusilamu kazi kandi uri umugabo ndawusekeza ubu nyene mona sori nagiye kuba umugore wanjye amakuru atarayivumba niyo ubwira abafana n'abagukurikirana bose madam koresha umwanya gira vuba we wamenze kuva kare kumusigita umuceri bawumatse icenda kwica Welcome to Shelef Sky TV. Yo abana abantu mwari mwiteze cyane kuri Kanova TV muri akanyere twari turimo twitembera duhurana nkashi ariko n'amanyashi kabisa uri wese ayibona ka arazi yuko ari neza kabisa bana basore rero n'abana bakobwa bacu mukunze kubona ahantu hagiye hatandukanye kabisa nkashi yora kiri gute musaza ibintu ni power ariko iki kirato cyawe ikeci yawe gute vipi uravuga ino none iyo kabisa nawe ikeci yanje rero iyo inayivanye muri leta zunze ubumwe za Amerika wayivanye muri leta zunze ubumwe za Amerika ihagaza ngahe iyi mu manyarwanda mu marundi mu madolari mu madolari inayiguze amadolari 5 nawe urabeshe urumva ko nayo natembere manyashi wawe se uyu abarancanguyo abantu benshi bari bamenyereye kugenda babona ariko ntibari bwabashe kubaganiriza neza ngo bumve bagira ivyo bababaza namwe mugira ibintu ngenda basubiza ariko uyu munsi kabisa muri kumwe na Shelef Sky yabashikwa yobashikira bakunze kubona kuri anya ngo bakunze kubasanga ku Kanova TV kabisa Ayo, Ilya Konkala Badman Nest Mind Mastermind. We live from Africa interior, exterior, superior with a good criteria. We invited those from North, South, East, West, and Central Africa. Not to forget those who are abroad from US, Europe, Atlantic, and China. I'm Shelef Sky improving from nothing to something. I'm Shelef Sky rising from the lowest to the highest. I'm Shelef Sky Broski Teski Wagwana Yasana Yaman. When you take Shelef Sky Humble GB Zanazamu 5G. Here beside you, alongside you see somebody amazing, something new, something sound, somebody sound. Beside you see uyu munsi natwe turi kumwe n'umuhanga mu bahanga kabisa abahanga mu bahanga bo kuri Kanova TV tukaba turi kumwe na Manyashi ndetse n'umusore yaman ziranyanye ni Sorina cyane kabisa ni neza hamarena amakuru mashasha mize gute nkashi amakuru mashasha nuko nyene mona sori nagiye kuba umugore wanjye amakuru atarayivumba niyo ubwira abafana n'abagukurikirana bose cyane kabisa agiye kuba umugore wanje mwahono mwaka muri uyu mwaka ntugucika utubatse ariko nkashi hari ikibazo kimwe dushaka kukubaza kimwe kabisa oya ntari ibimbaza buriya bakunze kuvuga ngo izina n'iryo muntu ese nivyo urigikashi jewe iryo zina ukuntu ryatanguye jewe amazina yanje bwite nyene niswe n'abavyeyi abavyeyi bagiye hamwe baricara baravuga ati uno mwana reka tumwitwe izina iriniri ata ubesha uyu banyiswe Ndikumana Dondive ariko iri zina nkashi nagiswe n'umuntu umwe akaba ari inde rero bamwitwa Raj niwe yanyiswe iri zina ricara avuga ati bivanye n'ukunyene ndakubona reka ndakwitwe nkashi itagira inyamushanga iyo nkashi itagira nyamushanga ariko rero baramuhinduriye n'izina reka bacamurimba hamwe n'indirimbo bamuhinduriye n'izina bamurimba n'indirimbo Manyashi wawe warabizi kuko mugiye no kubana ahubwo iryo zina urivuga iri zina rero iri zina kuva naravamo umwuka oya ariko reka Manyashi wari dusubiza natubwire Manyashi canke Sorina dushobora kukwitwa izina igihe ryose dushaka kuko abenshi bakuzwe ku mazina atandukanye Sorina Manyashi ariko by'umwihariko turaza kubigarukaho hari comedy mwakinye nkashi ari security wa Manyashi ivyo turaza kubigaruka mo hagati mu kiganiro siko bimeze ariko muri aka kanya dushaka kubanza udufashe uwo ko twumvise nkashi avuga yuko
hari ukuntu agomba kuzakugenza by'ukuri ni igikashi nk'uko izina ryiwe ribivuga cyangwa se yatubesha tubwire muri rusange ni igikashi koko yo ni igikashi yigeze akubangamira aho bwarimo uyu mubona ewe izina ry'uwo muntu koko tubwire nk'akantu kamwe yoba yarakubangamiyeho kumureba igitsure arikundeba nawe reka tubyihorere bivuge yaguhaye uburenganzira bivuge ibyo byinshi bivuge reka tubireke naze guhava nkutira mu rugo ngo baca umugani mu kirundi ngo reka tubyihoze dukomeje rero kugenda twegera imbere mu kiganiro cyacu hari ibibazo byinshi baba badutumye ngo tuze kubabaza natwe tukagenda n'ubundi ibyo bibazo tukabyegeranya kugira ngo tubibabaze kandi nibaze ko nta kibazo kiba kirimo ntacyo biba bitwaye ntacyo biba bitwaye mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyenyewe Sorina cyangwa se Manyashi murakundana cyangwa ntimukundana tugendeye ku byatubwiye aho ni mbere y'uko nkubaza ibibazo abafana bawe bantu bivuge ego kibazo ko biguteye isoni ngo nakasaki nakasamugongo usanzwe nyine nuhototse ariko rero nkasha ashobora kuba ari igikashi utinya no kubivuga uyu ndamutinya oya bivuge uyu we nyine turakundana ariko ugwagahato n'ugwagahato mukundana ugwagahato kabisa ariko rero reka je ngaruke reka tureke kwirirwa tugenda kure nkashi sivyo tureke kwirirwa tugenda kure uretse ko abantu benshi bagiye kuri Canova TV bakabibona ariko bakabura ukuntu barakubaza ibibazo ndetse na jewe uyu munsi nyene bararara kuri YouTube Sharif Sky bararara bayibonye ibi biganiro mu makomantere baraza kongeraho turaza n'ubundi kugaruka kuko n'ubundi dukorera abafana siko bimeze none hari komede jo bundi mwakinye bayita ngo nkashi security wa Manyashi nyene bamushingije ngandira agucunge kabisa narayirebye ndayireba nagize amahigwe make yo guhura nawe uriya munsi buriya naragushatse ndakubura ndagushaka kuri phone ndavuga ati nkashi ndamukurehe ndavuga ati Manyashi ndamukurehe ndabura abo bose urabahigura babura ariko kuri uyu munsi kuba ngiriwe amahigwe yo kunyura hano abasanga hano inyuma ya runo rupangu kuri tuno turimo tw'igikoni twanyu nejejwe no kubabaza ibi bibazo abafana bantumye muri ijya komedi mwakinye narabonye harimo umusore wenda nawe tuzoganira igihe tuzabonanira ibingira amahirwe yo guhura nawe hari umusore we bakubajije ati none ati uwo musore ameze gute uje uvuga ngo uwo musore nabonye bari kumwe ngo asa n'ikoti rya papa dusobanurira ukuntu wasanze umusore asa n'ikoti rya papa wawe hari kubera gute uwo musore nk'uko mwari muvuze ngo ijya boro rero ntabwo ari je nayikinyeho n'undi mujama twigeze gufatanya hamwe tireka dukine komedi abakomediye mbese bo mu Rwanda uko urumva tumuha izina rya Patino n'ubu arakitwa Patino uriya mukomediye akomeye mu gihugu nyene niwe twamwitiriye turavuga ati ni ugume witwa Patino nyene nta kibazo niwe yakinye ari musaza aho mukobwa jewe nakinye ngiye kumucunga uri security ndi security yari nkashi security wa Sorina wa Manyashi niko byagenze kabisa ariko se ujya musore niwe bavuze yuko asa n'ikoti rya papa niwe wabivuze n'uriya musore n'uriya musore n'uriya musore wabivuze okay byari sawa kabisa none ariko n'ubundi kuri kajya gasene
kuri kajya gasene hari ibintu byinshi ndagenda nkubazaho ngeranyije n'ivyo wagiye uvuga none wowe wasakaza icyo gisekirite ko kujya gucunga sivyo numvise unavuga ngo jewe narakoze imyitozo ngo sinde umusivile wikina gutyo wodusobanurira wowe ibintu by'igisekirite wari ubishoboye canke yari inzara yari itumye bijamo oya ni inzara ubona no magufa yanjye yo gukora igisekirite ni inzara ariko waragikoze uragishobora cyane inzara naragikoze okay uko umwanya ukomeza kugenda wegera imbere nkashi we buriya abantu benshi bamaze gutahura ukuri mugenda usubiza ibibazo uri kuragenda umara amatsika abantu benshi ahubwo hano mbere yuko ngaruka ku kabazo nabonye hari n'umuntu yinyayeho buriya hari n'umuntu yinyayeho akonda kagarukaho ariko hano muri commentaire nyinshi nakiye umuntu asigaranye afite amatsiko menshi ku bantu manyashi wawe sorry na wawe sorry na turashaka ubwire abantu badukurikirana ubwire abantu bakeneye kukumenya uri muntu ki cyewe cyenda umuntu oya uri umuntu ibyo muri wese arabizi ko uri umuntu ahubwo ukora iki ibintu byawe ubikora mu buhe buryo cyewe mu bisanzwe uri umukomedi wabigize umwuga kandi ni nayo mpano yanjye burya nese iyo uri kurabikora iyo uriko urakora comedy ushobora kuzandika canke urakina bisanzwe kuko mbese bimurimo na wabirimo ariko ngo nta n'ikibazo wohura naco uri kumwe na nkashi wawe buriya uyahora acungira iteka ryose ahora amucungira umutekano cyane kabisa rero buriya iki kiganiro ni sawa kuko bari bagisabye n'abantu benshi ariko hari ikibazo ngiye kukubaza ndakibaza muri babiri ubwo umwe ni waragisubiza umwe aragisubiza ndetse n'uyundi araza kugira ico yunganira nkashi mukina comedy nyinshi uri kumwe na manyashi n'abandi bagiye batandukanye kuri Canova TV uretse nitugira amahirwe yo guhura nabo nkuko namwe twagize amahirwe yo guhura namwe nabo tuzobaganiriza tubibabaze mu bakomidiye mukina na bose ndabizi bose bakina neza kuko comedy zabo zirangyohera ahubwo umukomedi mwoba muhurira kuri scene cya kuri stage mugiye gukina ukumva arakoroheye aranakuryoheye kuba murahuje cyane kuri scene mu mukina na bose ninde umukobwa w'umuhungu umwe muri bo yaba umukobwa yaba umuhungu bamwitwa Monko n'umuhungu iyo ni gute ni mu buhe buryo wumva ko akorohera nko muri kuri stage uburyo bwe bwose ku buryo Monko niyo bodushira ngaha ata bintu batuzaniye ngiki bakatubwira ati nimujye ngaho murire turashobora kurira turi kumwe ukumva biraryoshye kandi bimeze neza niyo muntu akorohera mu bahungu kabisa none mu bakobwa ubwo se uraza gusimba amanyashi wawe arayizi ninjye ntiwamusimbuka ariko mutubwire ndakuvugiye kandi kuvugira umuntu si byiza n'ubundi nyene bamwitwa Sorina n'uyu ariko hari n'uyu wundi bitwa Bera iyo muhuriye kuri stage muhuriye kuri scene ubuze iti neza kuba mpuriye na Sorina kuba mpuriye na Bera kuri scene iyi scene iragenda neza yego byane ubumva uri safe wumva ufite imbaraga nta kibazo na kimwe wifitiye cyane kabisa Sorina dufashe kabisa ariko ukuntu twitavye nk'umuntu usinziriye gutya uzunze umutwe bitavye rega nuko nyene witavye nuko umuhungu muhurira kuri scene ucutubwira na scene mwahuriyeho muhurira kuri scene ukumva uwo muhungu aragushimije cyane arakoroheye gukinana nawe n'uyu ni wa wundi asa n'ikoti rya papa basa n'ikoti rya papa hajya yitwa nde amwitwa Monko ako Monko yarabaye Monko kuri Canova TV ujya niyubahwe ngo kora ibintu bigacika cyane ya cyane kabisa ndumva yuko mufise abakomediye benshi ariko nubwo muhise mwabo buriya n'abandi bose babikora neza ndamaze kubibona babikora neza ariko muri irya comedy mwakinye nkashi y'abasekirite wa manyashi barimo bose hariho abatari bahari harimo abatarimo ariko
muri groupe nyene ya Kanova TV hari ukuntu tuza gufata comedy tugiye kuyikina tukavuga ati wewe urakina wewe nyene mbese tukapanga nko mu kibuga harimo ababenche baba bahari ariko akantu gatoyi uri abantu bakunze kumva ari riyajwi ukoresha uri kurakina bakumva ubu sijye urimo gukoresha hari ukuntu wocishamo akantu gato karikoresha nk'amasegonda 10 rijyajwi uziko nkunda gutambuka mu muhanda navuga n'abazee bakiruka rijyajwi ndarikoresha iyo ndiko ndakina ariko gatutishirizemo ubyereka abafana noneho madam koresha umwanya kirapfuba we wamenze kuva kare kumusigita umuceri bawumatse cenda kwica ni fresh ariko vibe ni vibe twizere ko buri wese ariko arakurikirana yamaze gukora subscribe kuri Kanova TV ndetse akaba yarakoze subscribe no kuri Shalive Sky kugira ngo agende akurikirana bino biganiro byacu nkashi sinarinzi karuko kuva mure mu nzara tatawiruka wakiruka nubwa mbere duhuye nubwa mbere tuganiriye najyo ryambere nakubonye nijyo ryawe nari maze igihe nkushakisha narakubuza ariko ubu kabisa ndazi dufisanye contact tuvugana keshi cyane kabisa ubikora neza hano rero harakomeza kuba hari ibintu by'ibibazo genda nkubaza muri ibyo bibazo rero ikibazo numva nkeneye kubabaza mwe muri rusange si kuvuga ngo mbajije wowe buriya mbajije Kanova TV ubundi comedy zanyu muzisohora mu gihe kingana gute mushobora gusohora uyu munsi nejo mugakora na hirya yejo mubikora gute ubu muteganya shasha ryari ntabwo dukora buri munsi urumva hacamo nyine nk'umunsi cyangwa se iminsi 2 dukora kuwa 3 no kuwa 6 umva kwa cyangwa iminsi 2 nibyo ncyaho ndi bese kuwa 3 kuwa 6 no kuwa 6 ya urakasa mutwe kuwa 3 kuwa 6 no ni iminsi 2 numvise umengo unyujije nko munsi umwe aya ni iminsi 2 nyuma ya buri minsi 2 murakora ariko none akabazo kamatsiko buriya wowe wogize seni imwe utwereka muri seni mwarahuriyemo na nkashi ariko twahuyemo n'uyu unyanyine iyo nkasi mubikore kuri kamera n'abafana babone ko ari talent Mbewe kukomeza undaba wibaza ko nta n'umugore mugenzi wawe kandi wewe wa mugore nakucemanze wigize umusiramu kazi kandi uri umugabo ndawusekeza neza kabisa wogira ngo ni video neza mwakoze mukaba mudushiriye kuri kamera bose ya ni neza kabisa ariko nizere yuko buri wese ameze neza Allah ntashi urashima Allah subhanahu wa ta'ala na Salena manyashi wawe arashima Allah shima Imana yo mwituru ufite n'imishatsi mwiza nkasha kwitayeho nkashi aguma nteye urungu nyene iyi misatsi yagutwaye nga imishatsi zamavuta nsaba wewe ahandi kubita mwariko simbura amavuta kare aho kubura amavuta waburiki aho kubura amavuta je nukuri iki kirato cyanye naguze amadolari 5 no kigurisha aho kubura amavuta aho kugira ubura amavuta ya manyashi wawe wabura ikirato cyane kabisa okay rero hano harakandi kabazo kamatsiko nkeneye kubaza muranyihanganira ko ngenda baza ibibazo byinshi oya nta kibazo hari ikibazo cy'amatsiko ngiye kubaza none mukurikije uko abantu babakurikirana mukurikije uko namwe mukora niki mwosaba abantu babakurikirana dukurikije uko abantu batubona nuko abantu badukurikirana jewe ikintu nosaba abantu badukurikirana mbese muri rusange bakomeze badushigikire dutere imbere baduha subscribe nyine baradukandeho gasaraba ngo bakomeza bakora
subscribe no kukazogera bakomeza bakora subscribe bakora kukazogera kugira ngo kuri kagasara nyine badushigikira komeza badushigikira ivyo nivyo mwabasaba rero abantu babakurikirana barakeneye niki mwababwira ka message mwondungikana nkabajyanira niki mwabwira abantu babakurikirana ikintu twobwira abantu badukurikiranye kuri Kanova TV jewe ntashi kongeho nyagukati bumva kuva nkikina comedy abafana banjye sinzigira ndababurira comedy vuze cyane ako kantu sinzigira ndayibaburira nari ntuzigera baburira kicyo kintu tugihuriyeho mwe mugiye ikintu nanjye kuvuga mugihuriyeho muri babiri ariko nacu ugira kubwira abafana jewe cyo nabwira abafana by'abantu badukurikirana kweri cyo nababwira ndabakunda cyane ndabakunda kandi pe aho mugejeje mwitanga mbaye mbashimira kandi ndazi ko muri kumwe natwe kuri Kanova ubakunda bivuye ku mutima cyane kurusha uko ukunda nka mutima kurusha uko ukunda nka oya nyine ntashara urukundo mukunda nawe hari urukundo mbakunda ariko muri rusange abafana urabakunda kabisa ndabakunda cyane pe nese ibintu mukina imikinire mukina muri comedy message mutambutsa muri comedy wogira ushize ico zibasobanurira naho n'uburyo bwo kwigisha n'uburyo bwo kugira gute gira ico basobanurira ubaha n'impanuro ugendeye kuri comedy mugenda mukina okay comedy dukina ni nk'impanuro nababwira ko ari impanuro ni impanuro tuba two cyahanura duhanura bigenda neza nyine bigenda umubosi hola ngo bakwite gute bakwite nkashi nyagukati nanjye hano kuri microphone banyitesha Life Sky Broskites kiwagwana yasana jamani ushobora kunyitesha Life Sky Hambo G Big G iyo mbajije nkagusubiza nazamuye 5G yamani tugenda ku musozo w'ikiganiro tugana ku musozo w'ikiganiro tukavuga turiko tugenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro cacu rero ikibazo nshobora kuba nobaza bino bintu mukora urabona ko bisaba ibintu byinshi bisaba process ndende bisaba intambwe nini none ni bande babari nyuma mu bikora gute ubufasha mu bubona gute kwandika comedy gukamera kuko kamera irahenze gukamera nibindi vya styles giye zitandukanye nk'ikirato cyawe buri ikirato cyawe cyanyemeje mu kubikora nubuhe bufasha mufise imbaraga mufise inyuma yanyu nizi mbone kuvuga yuko twebwe ibi bintu twabitanguye kera cyane nyene dukoresha telefone nta kamera twaye bwagure twakoresha telefone nyene telefone kabidaduha amashusho neza aho turavuga ati naho dukoresha telefone twatanguriye nka 2015 dukoresha telefone turavuga ati mboti naho ibi bintu dukoresha telefone amashusho akaba atagaragara neza tereka dukomeze tuvyihateho burya Imana ni nziza cyane turakora tukaza turacika intege umuhungu bitwa Raj Kumar niwe yaje kuvuga ati ibi bintu ntiducike intege kubw'amahirwe sinzi ukuntu twabonye agakamera mubifashijwemo na Raj abanyene umuntu uzenya director wacu niwe yandika niwe kamera nawe yikorera video mbese urumva ubwo Raj niwe twobishinza ibi byose kuko niwe yadufashije kuzamura impano ati turashimira Raj turashimira Raj tumusabira n'imigisha myinshi ku Mana naho hose abyumve kuko uko bigenda kose turazi kino kiganiro raza kugikurikirana arimo no kukireba buri gatanu kuri gatanu aragikurikirana kuri Life Sky ndetse n'izindi platform imbuga zigiye zitandukanye so ndumva rero muri mu rugendo rugoye ariko bakunze guca umugani bavuga ngo buke nibwo nibwo rugendo ejo hazoba heza kurusha uyu munsi rero turimo tugana ku musozo kabisa nta kintu mwondungikana nza kubabariza abantu bagenda bambaza gahunda zayo ikintu twakurungikana wobwira abafana bacu
ikintu twobabwira kabisa nibakomerezeho badufashe kandi igihe bazaba bakeneye ibiganiro byanyu nzobibona mbibagezweho tuganye ku musozo rero sino kugana yaho ubwo wowe turiko tugenda dusoza ikiganiro cacu abatware turi kumwe n'twe abatware kumwe na Sorin tukaba twari kumwe na Nkashi bakorera kuri Canova TV hano murimo kubarebera akaba ari kuri YouTube ya Shalife Sky ariko bano kabisa bakaba ari abasore n'inkumi ba Canova TV rero dusoreje hano ikiganiro cacu cyo kuri uyu munsi reka tubyite umunsi uvuga ngo let's call it a day mwari muri kumwe na Shalife Sky Breskiteski wagwana yasana yaman umwite Shalife Sky Hambo G Big G iyo mubajije gusubiza yazamuye 5G umutume kabisa umutume ho keneye hose kuri Canova TV akuzanire abasore uba mwagiye mubonaho reka tubyite umunsi. Welcome to Shalife Sky TV.